Abariisa aba enkoreji bakageta spiritual economic social transformation kandi bakageteraho ukureba ngo bayikurakuranisa omwoyo omubiri kandi otiroho no kutekatekera amaka gabo baruga kuhumura emirimo yabo y'obuheereza. Ntugendera ngo ekanisa esemerire okukurakuraniza abantu omwoyo kandi omubyentahya kandi n'okusagika abantu babudikire kuba n'obwomezi oburungi. Akwa tukirizo turantuhereza kusumukeja kwika bitumura tukambujunaniza obutuli nabo bitu mubyona okubanza kwetekaniza ombomezi obw'omwoyo kombeka amakanisa kirungi muno bitu we should also mind about spiritual churches emyoyo y'abantu atali kombeka muno amakanisa agamatafuali nebikencha nebindi kandi kuna emyoyo y'abantu eri mukufwa. Abariisa bakatandika no kutayayira mu maka gabo ahi bakuruga bwanyuma baza omu makanisa gabo ago barukuherezamu. Abanyena amataka maingi muno bagakozese kurungi balise ente balinde embuzi balise empunu balise enkoko kandi n'omusaro muko guturukutunga agira akaportion akatwa savinga maybe tukainvestinge mu bintu bitali bimu rundi tukahule nukombiro byomaiso kasobora kutukuonyera tukatumazira kuhumura. Abashija ba mukama aba obwahati babire batayayira omuriisa w'oburiisa bwa Nyantungo kandi ogu basigire bamushagika na sente zirikwengana miliyoni 1 no kushaga. Omukoro guhona gwetabirwemu abanyabutegeki kandi babire bebembirwa ntimwa ya mukuru w'ihanga aha bwa Kyenjojo Julian ayisiga. Ngubanga usanga abantu baito bakwatira kuri bemuzi tubaza amapesa kana president omuntu waiti muganyire kisani kikuolekera. Halo omuntu wabulikiro. Ndeka tukwatanize nawo tunatugamba kulwanisa obulimuzi tubulwanisize hamwe. Gasha kwa Daniel Bingana.